kini gikoge gya pink ando magitaga pink pink ni utune munini na kini gya pink ne kya twana tuothe tuciona kini kina pink otoria kana gacio gekeru na ogagithie ukinya miaka 5 gakoya rangi uria kagiriro koya nginya gakaira biri no kari keru biu ta gukira nyoka kini nakio kienjagio guo ugakora kini gikoge pink no uria mundu akura ni githia gikoya genetics cia mundu ugakora gwi kundu kurage turaini tuiro angi maka iyo itago melanin na melanin no ino tugikona yo andu airo ino iragia ngothi na no determine rangi no cio ti murimo kini koira ti murimo murimo wa kini wanjagia mundu anjia koiba murimo wa kini wanjagia mundu anjia riu gutune hanginya kiu kiiro tuniha na muno gigacoka ikajia kura thakame kuma hau niguo ruo rukaga kini gitituraga uguo ni ndiraga andu uguo tondu ingi maturago ni magego na akora magego mathukite muno nowe auga ni kini ona turathia kugura dawa cia gubucabucia cikamutera mbeca murimo kineneha kini ni hinya muno kirware tiga kigia nyamu itagwo cancer igitwira andu ungiona karonda ga kini yaku kanina mweri umwe 2-3 karonda kau gatigathira ona ndagitari wa magego na ihenya muno tondu kau no gakoge cancer kini ungigia injury yothe ya kini igego kohana na thiko 3 ungigakurwo igego no kurwo ni professional wega igego rigego kohana na thiko 2-3 koguo andu matige wetagia ciumia igiri ati ni akurio igego ritire rituraga ritihonaga umenye he handu hahitanire hau ni undu wa operation njoru ningi tikuga ati ni cancer cancer no ndagweta kaingiri na no nyende andu manyite hau banduri ni ugukora mundu no age cancer ya kini yetagwo squamous cell carcinoma yuke irwaria kini handu hemwe na igego riega mundu aturwo ni igego aririo turagwo ni igego na ruthia na wathie he mundu an professional wathie agakwea ni igego akariganirwo kurora dalili cia kini kina cancer agukura igego riu ahinguraga njira ya infection ikaingira he kironda kiu noguo niguo tura na kironda gitahonaga na nikio riu turauga mundu othe wina karonda kinini wetha ni gukorwa akurio igego kana ni gwiruma werumie kana wetha ciana kamuti ciumia 2-3 mweri 2 kiti kironda gya kawaida mundu ni gwarorwo kini ni giguthondekwo shesheni hakuhe nawe.